svima ljudi, evo nas u prvoj epizodi na kanalu. Kao što ste mogli da vidite, prva epizoda Gearbest tutoriala je izašla, ali nažalost glupi Andrija je zaboravio da uključi audio i mikrofon, tako da snimamo novu epizodu. Znači ovdje imate da se registruje, ovoga autoću se, znači kliknite sa ime. I sad imate ovdje da napravite account. Ovdje imate, kad se napravili da uđete, ovdje imate preko Facebooka ili preko Google Plusa. Ja ću preko Facebooka, izvinite što ovako brzo prečam, ali dobro. Piše mi Andrija Petrović zato što nije preko Facebooka. Sad, nađete stvar koju želite da skinete, koju želite da dobijete besplatno. Kupit ću se SPAK. Aj sad ovdje imam po 20-45 evra, to su ovi veliki znači. Ali mene trebaju neki manji kao što je ovaj, kako bi mogao da bude zvučak jer ja stvarno idem na putovanje. Add to favorite, kliknite, ali ja sad ovaj ću raditi. I ovaj broj ljudi moji zapamtite je 4055 u ovom slučaju. Kopirate ovaj. Sada ljudi, kliknete o... Ja sam go kliknuo. Tako, sad kliknete make more. Free gift cards ovdje sa strane skroz gleda. Sada vidite ljudi ovdje. Znači ovdje trebate da upišete link sajta. I taman, pošto sam ja zeznuo idemo YouTube. Taman da vidimo kako će to sve da izgleda nakon što uradimo idemo u moj kanal. Video snimci. Tako, sad kopiramo ovaj link, stavimo ga tu. Sad moram da se vratim na onaj puls. Gearbest. Evo ga. Vidite ljudi, ono ga čak zapamtim. To i kopiram. Sad nisam sigurno da li mi kopirao, tako ćemo da prijeste. Ovdje treba da upišete onaj broj što sam vam rekao, u mom slučaju je 4055 i u full name moje pravo ime je Andrija, Gearbest username je Andrija Petrović, email adresa ovo, notice detalje to morate, ali ne morate, ECAF i ovdje sad kliknemo submit. Your data has been submitted, thank you. Ok, i ljudi vidjeli ste, sada u roku od nekoliko nedelja i mjeseci će vam stići željeni proizvod, tako da ćete biti zadovoljni valjda. Sada, nakon što ste to uradili, idemo ljudi da objavim ovaj video sa zvukom i da probam da uzem još koju tastaturu zato što na moja tastatura je bešna i stalo je podio neki dugmići, tako da ću probati da nađem neku bolju tastaturu i mikrofon ljudi moram da kupim obavezno. Tako da, vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!